oya menye pi de maba nkran maba yankasa hen MP no office Cape Coast North MP no office oya Deputy Speaker of Parliament Honorable Barton Oduro yaba na sure ha na ha ye more from ba ha no nyagor mejizi that time bia hen MP ozi exercise have free no ozi exercise MP impocho wejuma as MP onya baade yo medase MP na seche won Fanti mpone de mbrehye begoyi ye shambra oni ejuma titira yeye nti badi yonu sinche na ebohu de ejuma bi so ha ebutuma aboa wo chief executive o se na wo wankran hai se ono ode mpuntujume bi okodo na wetu wana mo wa chiro won kratai oza abankran ha na wode ibi o dze chiri man kratai no wo hwe no wodzi hujuma no so de ye mbrehye begomia tum ewodo na ye na ebo chief executive amenze o mama ye kudri wose the mazi say ye the man cho ye nti ye fa da makonido nti no so ka ho na mom nye de MP no ono na mpuntu djuma ye na asezi o ye mpin pi hemu pi ye fom ye dwende ono na mpuntu djuma ye na asezi nemum nti time bia amerikasa mesende ami ono brofuka semosem ye catalyst for development o chede pia yema ewa yema nkasa na me ye mpuntu djuma me pia amama modom no so wenya ho mfaso mpuntu bia no koda o ye mfaso ma modom na mum chief executive no ye ministers na ze wonne na mpuntu djuma sam no o hye wonza nze ka nche mama makana yen Mpocho MP ne djuma no so eka oya yet the was for oversight onya bade onu yi de wo membrum no anahen constitution no o chere ye wo nkrobata ibasa oye executive afande president na ne suafo there's other way to describe it in ye wo parliament na ye wo wonsa wo judges na aze nzo ye basa na oye president na mpemfo no se won wo ye nyama na wozurubu man na oda hen parliament no mu pi wo obabada yeyim me ye gituma ansa na woza ye ejuma wozi ye ejuma so oda ye wodo na ye hwede ayembiara wodzizi djuma ne de ma ofata nti oni oversight responsibility ye fa akon ahodu pi na ezi edamazin ebi ho a ye botro caution na eza kama ebi a suafo a ohwe adusuado the MP a owo dem constituency also pedo bi so de damazi woyenden besinde ondu demo constituency na no so obo manembere mo aba na we be ya no anti bibi atosina yetum yezefa demo kwano do ibisu ho a yetum today hesikasam no ho nhihye budget was what yima yezi ho bobo ewa ye bisibisansam ye hwe baby ayefi de isinto obi na ya charge na dama na mama ubowi na ye be yem brother ya agi budget na atum nti abanom fan ye adwuman na ye tum ya ye nyama kakra omama as an otten nti ono so ka oversight no wogudu wo ye no so bibia mbre da ho nti mbre boso na se bibi o ha ye nwanji ho a ye tum ye chwa adwen subcommittee of parliament bi otum fra minister bra damazi oshem de dam na nchodo ye na sisia yehu moroko ewa ane de bibi rekodo a he wanje ho ewa parliament ni yim de aban ono de ohwe na oye dam nyama no yetum ye fra ban na suafa ohwe dam djumezi no do ye ni zinkita ho na yetwena adwen bejiado yo committee bi a wo friend assurances committee enka no na ncham wodo ono de awo aban ne penyina ne omampenyina ne biara ebegina begom
akada damazi wo mehen mbredodo dam ye beye ana damazi ye gudu a ye dwendwen ho ntore nkyere ye bezi ho dwuma assurances committee won wa ye kode na wotan ho no wo note na mrepem na wa afro awo minister kaka damasi mi wo dam bie dam dai na ya hwa ye hu dam bre na apawo nzi ho dwuma denta wo nkyeremi bia no chere ye put pressure ama promise what can done ho fantimpo o friend bosha erisha no botumi ezido nti wa kon ahuru pinje na ye fado a yetum yezi yedam oversight. Okay, I am there. Abeka the Fanti kasamuranka sampo in cheche no or clearer than Brofu. Yes, the parliamentarian. No parliamentarian no but Fanti kasanumuni ese mbreshe begoyi ane parliamentarian. Mache the one juma potsi mbreshe shebra yezi nyina yako school MP yankasa here MP oye honorable Barton Oduro osan ye deputy speaker of parliament wa cheche bi bie mu amahen sesi aye ka say ye wo no office wo nkran ha parliament house ye bezinkra na ye da sipi nso so de enya bra amahen we dwuma doso na ye fi central region ye fi goyaba hankoti de ama bibia it's on hold. Yeah, na say epede wo consequence or tinzama senti te da CP right. Yeah, the paibo reta wechi yenyim there say wedwuma as deputy speaker okokana obeka he nyina wo gwei enti yes yem paibo beta wechi na ye best stress so there oya ebefia na abogwa kese menyim if the Fanti is right but they create forum na engage na nya there baby sade ye per road ye per day but brana wash your parliament and so na yen so atase ama sense so ye waje ntwe bia na ye zaka amahon that's it.